Cela sike scripture esizokhuluma ngaso namhlanje. It's Matthew. It's Matthew chapter number 7. We're going to read verse number 13 and 14. 13 and 14. Matthew chapter number 7. We're going to read verse number 13 and 14. Okay. Matthew chapter number 7. We're reading verse number 13. Enter by the narrow gate, for the gate is wide, and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. Verse 14. For the gate is narrow, and the way is hard that leads to life, and those who found it are few. Verse number 13. Enter by the narrow gate. Enter by the narrow gate. Enter by the narrow gate. For the gate is wide, and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. Yabona esi scripture ndifuna ukunikeza homework. Esi scripture ndifuna ukunikeza homework. Uzifundele ekhaya uhleli wedwa without ba uinfluence ngumuntu ozokushumayeza, without influence ngumzalwane. I need ukuthi uhlale nomoya ongcwele nomabini, just you and the Holy Spirit. Then ufunde esi scripture verse number 13 and verse number 14. Then bese usithi, Holy Spirit, speak to me. The Holy Spirit will never lie. The Holy Spirit will never mislead you. He's the Spirit of truth. He's always honest. He's always right. He will never lie. So I need you to take this scripture. Ihlale nobabini, just you and the Holy Spirit. Phone yakho, even if ungayifaka on silent, ungawusigooglisha uyofuna a deeper revelation from omnye umuntu. But uthi Holy Spirit, speak to me. Apho uthethe into a very deep and serious, because uthi apha for the gate is wide and the way is easy. Yavuthini phaya uJesu. This is Jesus othetha apha uthi, and the way is easy that leads to destruction, and many, and those who enter by it are many. Yamva verse number 13 nje underline nje la ndawo kuthiwa the way is easy that leads to destruction. It's easy. So ndifuna ke scripture ke uma ufika phaya bonke abantu abangasindiswanga, all those who do not believe in Christ, aba basetywaleni, abakwi-prostitution, aba bakulama religion, siyawabona, those who are serving ama-gods, ama-idols, sibayeke bonke ababantu, then uzijonge wena, then ujonge isi-scripture. Usithathe isi-scripture usijongisa apha kuwe njengomuntu osele amkele uJesu osindisiwe, usijongise kuwe isi-scripture. Yebo.
then usijonge into okubana uhamba kwephi yava kuthiwa the way is easy that leads to destruction. It's very easy that leads to destruction, and many kuthiwa bahamba ngayo, bangena ngayo okanye bahamba ngayo loo ndlela. So siscripture esi endifuna ukuchallenge ngathi, it's homework endifuna ukunikeza yona, uyosihlalela phansi, just you and the Holy Spirit, without uthatha imessage on YouTube for uthola ama revelation, without uba usivunga uthini, wena nomoya ngcwele ihlale nobabini. Uthi moya ngcwele apho uthetha into serious, because this is serious. Uthi indlela eya ekutshabalaleni phangalele and abaninzi bahamba kuyo. So ndizobuza ngami ukuthi mina moya ngcwele ndihamba phi, namoya ngcwele ndihamba phi. Ungabikho clever, ungasebenzisi ubu clever bakho, yabo, ungasebenzisi knowledge onayo, ungasebenzisi into ezininzi. Ask the Holy Spirit. The Holy Spirit will be honest. Uzokuchazela umoya ngcwele ukuthi hey, wena wawuzigqibele uhamba on the narrow way that leads to life, but not anymore. Kunezinto kumoya ngcwele once wamnikeza ichance ukuthi athethe nawe, uzobona there are many things ekuzofuneke wena uphenduke kuzo, ekuzofuneke wena uguquke kuzo, without uba udushunyayezwe ndim, without uba udushunyayezwe ngumuntu on YouTube, on TikTok, on Facebook or anywhere. Apho umoya ngcwele azothetha nihleli nobabini, ucime nama strings, ucime everything yonke into ene voice ezo influencer into okubana ube nenye understanding, but uvumele umoya ngcwele yena yedwa thethe. Only the Holy Spirit, uvoice kamoya ngcwele thetha nawo. Usathana ungamnika ichance yoba afuna bazi justify, uzibona ingathi right kuba wamkele uJesu, because even esi scripture siyangena kubantu abatheni abasindiswe, abamamkela uJesu, abakhonzayo, abanikela, abathandaza ngezilwimi njalo njalo, but ufumaniseke ba kodwa ukuphila kwabo, ukuhamba kwabo, ihambo yabo, indlela abaphila ngayo ibabhekisa straight ekutshabalaleni, because kuthiwa abaninzi abahamba kule ndlela yokutshabalala. I'm gonna prove ukuthi esi scripture serious kakhulu. Esi scripture jonga, uJesu kwindawo ayishumayela kuzo, he was followed by many people. Jesus was doing wonders, miracles. Yeah, uJesu, he was raising the dead. Wavusa uLazarus sebena 4 days bengcwatyiwe. Wafika uJesu athi Lazarus phuma engcwabeni, aphuma uLazarus aphile, phinda ahlale phakathi kwabantu. uJesu avusa umntana owayebhubhile seleyongcwatywa, wamvusa uJesu. There are many miracles and wonders engazichaza senziwa nguJesu. Many people were following Jesus, bemlandela uJesu, but babenqabile abantu abangabafundi abakwazi ukumenza uverse number 14, abantu abakwazi to receive the message of Jesus and the teachings of Jesus. Most abantu wayethi uJesu xa engena deep kuma teachings, abantu bayi-reject message. Yinto yayichaza ukuthi abakangeni kwi-kingdom of God, because xa ungene kwi-kingdom of God ungena through ukuphenduka nokuhlambuluka nokuphila ngcwele, then ube sobamba the teachings of Jesus Christ, uphile according to scripture nezinto ezithethwa ngumoya oyingcwele. So ke ngoku nakho now in the book of Acts iyayiprove lento. Kwincwadi ezenzo upper room, uJesu, he was followed by thousands of people. Thousands of people were following Jesus. But abantu abathola the baptism of the Holy Spirit, there were only 120 people. In other words, uJesu kwiministry yakhe wakwazi ukusindisa kula period abantu abakwazi babe ready to be baptized by the Holy Spirit. It was only 120 people. Then the rest yala crowd yayilandela uJesu yayikokusenzeka esi scripture kubo. Babehamba on the easy way that leads to destruction. And abanye abantu ababebethelela uJesu esiphambanweni, nabantu ababemthuka bethetha zonke izinto ezinegative, bem-insulta uJesu, bemkhesa, ngabantu uJesu wayebaphilisa, ngabantu uJesu wayesenza imiracles kubo, because abantu naku uJesu gibele ilantuka idonki
Yema uJesu egibela idonke ebheka eJerusalem eyoklina eJerusalem. Naba abantu abesondlala ingubo nesihlahla becelebrate becula kumnandi kuyilonto le, but uthe uJesu xa esele bemjikela izobethela esiphambanweni nabo bajike bamjikela bamthuka kwenzeka zonke ezazinto ezasenzeka phaya. So it's because ngabantu abangekho rooted in the word of God. Bantu abangekho rooted in Christ, abantu abathanda ama-miracles, wonders. As a result, mna I can prove it ukuthi most abantu abasindisweyo abafundiswanga kakuhle ngoJesu, ukumazi uJesu personally, ukuba nama-experiences apho umuntu angabalisa ngaye nangoJesu without sometimes usichazela ama-miracles enziwe nguJesu, because isikhathi esininzi ii-miracles zenzeka kade for abantu abangakholwayo ukuze bakholwe. That's why xa umisa imvuselo lentente uzobona baninzi abantu abazophila, baninzi abazothola imisebenzi, baninzi abazokuphuma ii-demons. There will be many miracles and wonders because ngabantu abangakholwa. Ukuze bakholwe funeka kubekho imimangaliso, funeka kubekho zonke izinto ezi. But thina abantu abasindisweyo asisurpriswa kakhulu zii-miracles because yinto esiyused kuyo ii-miracles, yinto esiyused kuyo ii-wonders, izinto uNkulunkulu azenzayo. So most abantu bavele bahlala kwii-miracles and wonders, but umnikazi wama-miracles and wonders abamazi uJesu, abana revelation ngoJesu. Noba umuntu ungamnikeza ichance, umnikeze platform, uthi nansi pulpit naba abantu, uthi speak about Jesus. Who is Jesus Christ? Abanye ngeke bakwazi umchaza uJesu. Omnye ngeke aphenduke even kwakho imessage eshunyelwa nguye. Omnye umuntu ngeke ancedwe na imessage eshunyelwa nguye. Ndike ndithi la sometimes xa ushumayela funeka uzibuze ba le message oyishumayela wena iyakunceda na, ingakunceda wena ungaphenduka kule nto oyishumayelayo. So awukwazi umshumayela uJesu ungamazi, awukwazi umshumayela uJesu ungahlali naye, awukwazi ungamcacisa umchaza umambule imfihlelo zikaJesu ungahlala. You have to spend time with Jesus until you know him personally. Ube nemfihlelo zazi ngoJesu, it's gonna be easy ukuma phambi kwabantu uchaza uJesu omaziyo, because sometimes even abashumayeli xa beshumayela omnye umuntu uchaza nama-personal experiences akhe noJesu. Mase ba ngumuntu oconvinced, willing to die for Jesus. Ngumuntu othi I do not care even if ngangena abantu ephethe izibhamu, I am willing to die for Jesus because I know my story. I am ready for heaven. Lebo umuntu ke lo hamba on the narrow way, ayingomuntu ocompromisile, ayingomuntu osathi thank you Jesus, I love you, thank you for your miracles, thank you for what. Ngumuntu ongacompromise, umuntu ohamba on the narrow way. Wazothi verse number 14 phaya uthi it's hard. Ngicela umfunda uthi for the gate is narrow and the way is hard that leads to life. Yeah, but it's not easy. The way that leads to life, it is very hard, it's narrow. So ndidla ngothi sometimes ufuneka umane uzinike chance, usuke phakathi kwabazalwane, usuke kwi-messages and everything, ibe nguwe noMoya Ngcwele, just the two of you. Uthi Moya Ngcwele ndize ngesi scripture verse number 14, ndize kwi-narrow way ndizozijonga ukuthi ndisangena na kwelisango. Azikho izinto ezinibhlokhayo xa ndizama ungena kule narrow gate or the narrow way. Xa ndizama ungena azikho na nkosi izinto ezindivalelayo. It's very important bazalwane to be honest to yourself sometimes and ask the Holy Spirit, uthi Moya Ngcwele speak to me, yintoni engandivalela right now? If ndingawelwa ile ndlela endihleli kuyo, if ngangena abantu bandigebenge bandidubule, if I can die now Lord, please tell me yintoni engandivalela uba ndingalingeni izulu. Yintoni enondivalela uba xa kuthiwa ndiyahamba ngoku enobangela into yobana ndizive uba Nkosi kuvuka umhlabelelo kum ndibheke ezulwini. Thina safike sixoke esingcwabeni sakho sithi liqhawe levangeli eli, lo muntu ebephilela uJesu, lo muntu wena uzazi kakuhle mhla ufile into kubana uphi, and wena uzabe ungekho esingcwabeni sakho, you will not attend your funeral.
uzabe ungekho esingcwabeni sakho, uzabe ungayazi noba sobe sinjani ifuneral yakho. Umuntu ofane akwazi ba abe khona kwifuneral yakhe ngumuntu owathwetyulwa, ngumuntu ongafanga, ngumuntu othathiwe ogcinwe emkhathini, uyayi-attenda ke ifuneral yakho, uba khona pha. Ama-dev worshipper na aba khona esingcwabeni azokwenza sure ukuthi uyangcwatywa ke. Akho umuntu ozokwenzeka miracle ukuthi akhululeke kulaa box akuyo pha, bamthatha bamfake pha. Ama-dev worshipper akuthwebuleyo awugcina ehlathini abakhona esingcwabeni sakho ayokwenza sure ukuthi uyangcwatywa kuphele ngawo. Bagcine ke pha uyi-attend, ukhala bangajonga umama wakho uyakhala okanye abantwana bakho bayakhala, umama akasekho emhlabeni, ubrother wam bla bla bla. Wena uthi mama ndifanga ndingiyela, akakuva because awusekho kulo mzimba, ukhutshwe kulo mzimba. Bakuthwebule basebenzise whatever bayisebenzisayo ama-dev worshipper. Akhona amanye apha ama-attend lo live ngegama likaJesu ayathi ndiyayazi nayangena ama-dev worshipper apha sometimes azo-attenda lo live, ubethunywe nguSatani bazophazamisa, uzokwenza abanye balale njalo njalo. Ndiyayazi lona akhona amadevu, kodwa ngegama likaJesu elilapha liyatsha, liyabanjwa ngamandla kaMoya Oyingcwele. Loo ndawo likuyo kuwa naloo fowuni yaqhekeka. It's either liyaphenduka lisindiswe, kodwa bakwenze kuwa naloo fowuni eliphethe uphuke ngegama likaJesu. Asuzukhonza nama-dev worship apha. So ndizama uveza into ethi be honest always to yourself. So uvumela ama-messages aza ku-encourage ukuthi uhambe on the easy way that leads to destruction, because there are many messages that will encourage you ukuthi uhambe on the easy way. Because le ndlela ebheke ezulwini, it's not easy bazalwane. If I can be honest to you, it's not easy le ndlela ebheke ezulwini. Ngeke uSathana uthi ubuphila kwaFaro. Okay mandiyeke ke le spiritual kakhulu, mandiyiqale pha kwaFaro. Jonga nali ibandla la kwaIsrael livalelwe nguFaro pha. uFaro pha uvalela ibandla, njengoba evalela ibandla likhonza uNkulunkulu omkhulu, njengoba likhonza uNkulunkulu linzima liphume. Kodwa kwenzeka uThixo wathuma uMose, utheze thuma uMose wamkhupha uIsrael pha, bawuvalwa lulwandle lubomvu. Wabuyela ezingqondweni uFaro, hayi man, come on, how come siyeke izislaves zethu abantu bebeseva building lama pyramids, building ama buildings ase-Jupiter, building whatever, apha besinabantu ebeseva ngoba hambe bonke ababantu bahambe noMoses. How come? Wayicinga uFaro that never, take your weapons, let us go back siyothatha uIsrael aphinda abuya azoseva. Do you think uSathana xa ubukade ungasindiswanga usislaves, usislave of alcohol, slave of drugs, slave of sin, slave of whatever ubukade uyenziswa nguSathana, waphuncuka by the grace of God just because there's someone waphumayela kwi-gospel, okanye waphenduka ententeni, waphenduka kwi-open air, waphenduka kwi-social media, wamkela uJesu wakhonza? Do you think uSathana is folding his arms uthi oh ukhululekile ungasezulwini? The devil will do everything in his power to make sure that you come back to his kingdom. Because before we servant of the devil, you were serving in the kingdom of darkness. Whether buseva ngaloo ndlela buseva ngayo, ezo zona bukade uzenziswa nguSathana, whatever bukade uyenziswa nguSathana, bukade uhamba nje ubomi bakho nje bungeyo threat kwaSathana. Yo uSathana somthatha kancane, suyithatha kancane uSathana somthatha kancinci kubo bonke abantu ongabathatha, not uSathana. uSathana ujonga umuntu ongasindiswanga ngoku singena kuNovember, December njalo njalo. If uSathana uzo-attack usifungu angakwazi umthola usifungu, uzavela bele enga athi xa edlula apha endleleni nje abona ibhasi egigelwe ngabantu abangasindiswanga bonke, avela athathe la bhasi ayigibisele phansi, uve kuthiwa nansi ibhasi iwile. Bonke abo bantu babhubhelwe kulo bhasi, kanti bekuyo-attack umzalwane. Lo mzalwane akakwazi u-attackeka. I-anger yakhe ama-dev worship ayikhuphela kwabantu abangasindiswanga, because umuntu ongasindiswanga akayo-threat in the kingdom of darkness, akabalwa nobalwa. Jong ungumnikelo nje umuntu ongasindiswanga in the kingdom of darkness. Xa befuna uyom-attacker bam-attacker anytime, whether ulele, whether uhleli, whether uyavuka ukuthi zemotweni. If afuna umbhukuqa nemoto bamgibisela phansi naloo moto yakhe, noba angafaka intambo esinqeni ze-protection, noba angasebenzisa imithi e-protection, noba angayaphi kuloo ndawo, kwiindawo azithembileyo. uSathana xa efuna ukudestroy ungasindiswanga uyakudestroya qha.
Yebo. So abanye abantu apha basinde ngenxa yoba bekholelwe egameni likaJesu noba besacompromise noba besathi go noba besahamba kwindlela on the easy way that leads to destruction, kodwa just because they have received Jesus, just because they believe in him, they believe in his name, because igama likaJesu lilodwa liyakwazi ukusindisa noba awuphili kakuhle noba awuphili ngcwele, kodwa kuba ukholelwa kuJesu futhi umamkele, noba uphili right, linawo amandla okusindisa igama likaJesu, kodwa lonto ayichazi ukuthi uyaya ekhaya ezulwini. Ujomosa uJesu uthi ziqhube zonke malusi, igusha nebhokhwe, goats and sheep. Uthi uJesu ziqhube zonke, but a day will come where will be separated the sheep and goats. Uzawuthi ezingapha ezingapha. Yebo? So ndizama ukuchaza into ke mina ke susurprise ligama elithi ndisindisiwe. Igama elithi sindisiwe usindisiwe ukuthi ungathakatheki, usindisiwe ukuthi usindisiwe kwizono zakho, usindisiwe entweni ezininzi, kodwa igqibeleni xa ungaphili right usinda ngenxa yegama likaJesu. But ayikunika igaranti yokubheka ezulwini. Into ekunika igaranti yokubheka ezulwini kunembeza wakho, it's your conscience. I-conscience yakho will always report ukuthi u-right okanye awukho right na noNkulunkulu. NoMoses wathi sebayekile bahamba wayicenga uMose, wathi no man, come on. Wathi nyani sibayekile uMoses, this boy uthatha zonke izileves zethu, who is going to serve us now? Saphinde sizithole phi izileves eziloyal ngohlobo. Hayi, take your weapons and the horses asihambe sibheke empini. uIsrael wathi xa ebheka ngasemva wathi shubile, wakhala wathi wena Moses ungazosijwayela la, uyambona naku uFaro ngoku uyaphinda yabuya usiphethela iswedi nearmy yakhe, wena uzosibulelisa ngoFaro bla bla, ndandingafa Nkosi yami nalide labandla, wena uzosibulalisa apha ngoFaro bla bla bla. uMoses wabe sekukhaleza waqoma, Nkosi yami xa eno life, Nkosi ndithini, kodwa vululwandla wena uMoses, emve kwenzeka ama miracles njalo njalo. Bayasokolisa abantu bemiracles abangade bamile kumnikazi wemiracles. So ndizama uveza into ethi la Sathana owayekade usislave sakhe usesemveni kwakho, eza demons ezazikade usislaves sazo zisesemveni kwakho, awakakuyeka sakufunana namhlanje amademoni aza kuncama mhla wangena ezulwini kuthi esimncamile ulingenile izulu. Onke lawa amademoni uJesu wayithanazela abantu ekhupha amademoni ebantwini, asaphila lawa amademoni endaweni yoba amademoni aphela expanda, ayanda amademoni, awaphela amademoni. That's why kule generation kunzima ukusindiswa. Nangose umamkela uJesu usindisiwe uba ngajonga Nkosi yami kunzima ukusindiswa ngondisindisiwe. Ngiyaziva ndiphefumula ngopipe, I'm struggling even in my own salvation. I'm struggling in prayer, I'm struggling in fasting, I'm struggling in studying the word of God, I'm struggling in fellowship with the Holy Spirit, I'm struggling even obheke enkonzweni. I love Jesus with all of my heart, I love God, but I don't know why. Tense even in the spirit when I'm praying, ndiyav into yobana kutough kunzima. It's because there are many demons in our generation. Even Paul, if singawumvusa sithi mazophila kule generation, angakhala uPaul athi I wanna go back to heaven. Nditsho lonke abantu sithi thina ngamaqhawe evangeli, le generation yethu ngebalungi abanothi babekhala beprofetha ngayo. Athi uPaul kuTimothy athi the Holy Spirit says it clearly ukuthi in the last days it's gonna be very hard, it's gonna be difficult times. Yabona umuntu osindiswe kule generation yethu waphinde wakwazi ukuphila ngcwele, andikushayela izandla. Usindisiwe uphila ngcwele, kuyathandazeka, kuyafasteka, kuyapusheka, yayeka phambili ungabi sabuya umva, ndikushayela izandla, because it's very hard in this generation ukusindiswa. That's why sithi uJesu ukuba imihla azange inqamulwe yenziwe bemifutshane, kuthiwa even the elected bebezodestroy ngu-Antichrist. So that's why ngathi ubona nje ngathi insuku zihamba fast, it's because uJesu angabuya anytime. So akukho lula le ndlela ebheke ezulwini. Umuntu othi easy le ndlela obheke ezulwini uyadlala, because kwa ukuba obedient to the Holy Spirit, it's not easy. Sometimes it's not like you don't hear the Holy Spirit. We always hear the Holy Spirit. We know his voice. He always confirm in our conscience umoya ngcwele ukuthi ndim lo uthethayo.
but we ignore his voice because it's not easy even to obey the Holy Spirit. It's not easy even to be faithful to God. Even if you want to be faithful, even if you want to obey the Holy, it's hard. I will never lie and say it's easy. It's not easy. Whoever says it's easy, uyadlala. Uyadlala. Noba ngubani othi kulula, uyadlala. It's not easy. It's not easy. It's a war. That's why to Paul we have to wrestle. We are in a war with demons. Ndiyamthanda Paul. In fact, akathi demons. Uveza amanye ama demons akwi higher ranking. La kuthiwa zi principalities, powers and forces of the dark world. Ezeke demons nganga in charge communities, continents. Ngalabeke amatrona. Kune principality ene trona eAfrica, principality in charge of eAfrica. Bene principalities as in charge of South Africa, principalities as in charge of our provinces, principalities that are in charge of the cities, principalities that are in charge of our small towns. Kube nama satanists are in charge of the communities. That's why I said to Paul, we are wrestling every day. That's why I said to verse number 10, Ephesians chapter 6, verse number 10, Uti be strong in the Lord and in the mighty. Uti be strong in the Lord and in what? And in be strong in the Lord and his power. Yes, be strong in the Lord and in his power. Ujo power Paul. I advise abazalwane because we wrestling. So to wrestle with this with our spirits in that every day, because in mission I'm a demon in his power. Thank you so much, Sister Belinda. We wrestle every day in your mind. You wrestle because your mind is a battlefield. Kuyaliwe engqondweni. Uhamba endleleni, uhamba uyadrive, uhamba inyawo zakho emsebenzini, esikolweni, ekhaya. There is war. We are challenged every day. The reason we still survive, it's only by God's grace. It's just that uThixo uyasithanda too much, and in a grace yakhe uthi soqoma your hand telling us nga give up, ngase ngabuya umva, afika uJesu athi grace yami isekhona. Ndisakuthanda, eKristu uzamile, eKristu awuka give up, masiqhubeke sibheke phambili, don't give up. uJesu ndimthandiswa yilonto, noba wena ufuna uzixolela kodwa yena iyakuxolela. Noba wena ungangayifuni ukuba jonga kunzima uzixolela, but yena iyakuxolela athi my child, it's not over. Come on, ndithembe wena, izulu lijonge kuwe. Sometimes yabadinga abantu abakwazi ukumotivate maniboma. Andithethi ngeza motivations ixokayo mna. Fumase kumuntu ukumotivate bahlala esonweni. Umuntu onosimotivate ukuqhubeka ukuthandaza. Unosimotivate ukuqhubeka ukushumayela. Usimotivate sikwazi ukuqhubeka uzazi ukuthi sibheke ezulwini. Usimotivate sikwazi ukuphila impilo engcwele. Andithethi ngezi motivation ezikwenza fumase kuba sigcina kuso isono. Sigcina ukuthi iphila impilo njena kanjani. So ndifuna siyibambe apha before we close. You must always go and check yourself ukuthi yintoni moyengcwele enondivalela kuze ngalingena izulu. Namhlanje before I sleep, Lord, if ngenzeka ndingavuka ekseni, intoni enondivalela? Intoni enondivalela moyengcwele? Ndizikweleti, the all jet, the all ackermans, the all abantu izimali, andikabakhokhela abantu abaninzi izimali zabo, the all MTN. The owe what doesn't beg as to MTN, you owe me 5 rand. One hand was hlafuna sim card wayilahla. Yebo. Owe abantu nabantu abakhala boma enkosi yami. Mandibhatale lamatyala. Kunabantu esafuna ndiyoxolisa kubo. Kusenabantu njalo njalo. So lungisa konke nje. Injalo ke narrow way umane ulungisa kanjalo. Noba ungazijustify your mapi, but the word of God will always judge you in your heart. That's why we have to speak the truth. That's why yabona abantu abathanda ukuthi uyandijaja. Aba bathanda ukuthi uyandijaja. Ayikho lonto. Kumuntu ojajwa lizwi. The word of God will always judge you. That's why I say to Jesus, these words I am saying to you, they will judge you on the last days.
That's why umnyanto yakushunyayelwa ngami enkonzweni. Ubufuna kushunyayelwe ngabani? Ubuyodinwe enkonzweni. Ngoba uye enkonzweni ufuna kushunyayezwe kubani? Ubani ofuna kushunyayelwe ngaye? Nami nje ndishumayela ngawe namhlanje. Nawo komnye sithi umakhulu wakho wabuya ezulwini for 1 rand. Kuthi ayokhokha njalo njalo. Nami uze ndiphenduke kwashunyayelwa ngami ndatsho ndaphenduka. Kodwa ndani ngasoze ndizilahla intombi wangajonga baziyalahla intombi. Ndatsho ndazilahla intombi. Bangazawuthi baphila impilo eclean ulikholwa ngoku njalo njalo. La mntu eshumayela ngami, wengashumayela ngabantu abaleyo, weshumayela ngami. So why nzothi ke mna uyandijaja? Nami nje ndiyame epulpit ndishumayele njengoba wena usime epulpit ushumayela uzama ungixela ke nathi funest uyakujaja. Xa unencourage that uyanijudge, ndithi awumele uyanijudge, yena unijudge. Yebo? Stop judging me. Yebo? Hawe nami ndingakwazi uzidefenda kaloku. Ngakwazi uzininzi ama scripture engawasebenzisa apha eBhayibhelini ndiwagqwethe. Ngoku ndiwatwist ama scripture amaninzi ngoku. So bazalwane ndifuna uveza into ethi ke mna ke indlela eya ebomini obungunaphakade. It's a narrow way and it's hard. Jonga kune point ebuhlungu ethethwa nguJesu pha. Uthi for the gate is wide. Uthi verse number 14. Uthi for the gate is narrow and the way is hard that leads to life. It's hard that leads to life. And those who found it are few. Those who found it are few. It is Jesus. Othetha lento. Ayisindim, ayisingoPaul. AyisingoPaul ozane revelation. AyisingoPetro. But it is Jesus himself. Or it's only few. So ndifuna mna esi scripture sisiyeke for abantu abangasindiswanga. Into umuntu ongasindiswanga obvious. Yena obvious but thina we have to be honest to ourselves. Yabazalwane sizasoloko sijonga we are struggling kwi stage sokuqala ifoundation. Sisa strugglisha kwi repentance thina. Yele generation isenkingeni le. Kuthi kusenzima just to repent. Umoya ongcwele uyosebenza nini for a revival? So that kuzobonakala impact enziwa ngumoya ongcwele through abazalwane. Because kusenzima ukwenza repentance yamanyani. Andithethi ngefake mina repentance. Kusenzima ukwenza confession, ukuhlambuluka. Hlambululo yamanyani. Yeke ukuhlambula mina kokukhaya izinto phezulu. Thetha ukuhlambulula kwamanyani nothetha izinto. Ukuphenduka umuntu. Yazi kudala wethu umuntu xa ephenduka athi nalomzi nawakha ngemali endayintshontsha. Umoya ongcwele uniphilisa nje mandile lapho uthi umoya ongcwele ebhedo leli kuyo wayintshontsha. Uphenduka ulala njani ebhedini wayintshontsha. Ate ezingubo zigqokileyo wazintshontsha. You are a thief, so repent. Nento ezininzi thina sisastrugglisha kwi repentance. Sisafuna usetyenziswa. Awuve kubuhlungu ebazalwane usetyenziswa umoya ongcwele ngekabikho right. I-operate gift. Yo, because i-gift ya-operate. I-operate gift. Mna abazalwane I wanna be honest to ngeke ithethe lento. Mna ngalala nentombazana ngondithethe nayo xa ndiphuma kulo live. Ndicime ifoni yami ndilale nentombazana right now. Yebo, like right now ndilale nentombazana. Emveni koko ndi-invite ebandla into mandiyoshumayela. I can preach kwelo bandla abantu balile. I can preach nevideo yami abanye bandividorize bandifaka social media trend. Lo video leyo. Because already ndine knowledge eninzi ngento zikaNkulunkulu. I know a lot about the kingdom of God already. Naxa sele ndiwile igift izoqhubeka ioperate igift. Ne-anointing izoqhubeka isebenze until idiruse i-anointing yobufundisi. Because ne-anointing ihambi itshona because i-oil iyatshona ifumaniseke irusile. Bangaphi ngoku abantu abahamba on the wide way, on the wide road that leads to destruction, but bame pulpit are teaching the church. As a result bafundisa i-poison, bafeed abantu i-poison. Ibandla xa liqale ngemotivation awuna choice funeka ulimotivate kude kuyobuya uJesu. Noba seliphila wrong, you don't have a choice just to keep them. You have to motivate them. If waliqala ngoprophet, you have to prophesy oko because xa ungaprofeti bazokushiya bakhangela omnye umprofeti. Oprofeti awutata akasaprofeti. Utata akasekho powerful thina ngasaprofeti. So awuna choice funeka uzama amanye ama gimmicks, zamanye amaqhinga njalo njalo uze ne prophecies. Ibandla bazalwane, i-foundation yebandla nguKristu.
We have to teach Christ. We have to preach Christ. uJesu oxolela izono. Ohlambulo oxolela izono noba zinjani noba zingakanani. uJesu oxolela izono. That's what we preach. Kuthi uyazazi indaba ezimnandi zithini uJesu uxolela izono. Noba sewabulala abantu, noba sewenza ntoni, noba uzibona ingathi uright ulungile uphila kakuhle, Jesus can forgive your sins, all of them. He can wipe them away. Asihlambe ngegazi lakho uphila impilo eclean, impilo obungcwele. Uyabona kule generation yethu we need kunento Satan attack not just in the church but even nasezweni. Banqabile abantu abazi leaders. Xa ndithetha nge-leaders ke mna ke andithethi ngabantu abane platforms, people who can preach. Abantu abangaphatha mhlawumbi phaa kwamasipala, kulo masipala othile uphethwe ngubani. Andithethi ngabantu abanjalo. Abantu aba-occupy ama-offices nje abo. Ndithetha ngabantu othi xa umjonge uyawabona ama-leadership skills kulo mntu, indlela yokulida. Ngabe kakhulu abantu abazilida bone lo mntu yi-leader lo. Inkokheli nayo nyani inhliziyo ye-leadership. Banqabe kakhulu. Le generation idinga leaders even if bambalwa. Bangakwazi uyitshintsha le generation. Ndicela ke nenze umzekelo ngoku apha eSouth Africa. Like right now apha eSouth Africa. Masihambe siye phaa politically. Sine political parties ezingapha eSouth Africa andizazi but there are many. Uyabona ngoku expose into ze corruption. Utata Mkhwanazi lo wase KZN ngebo. Jonga la tata he is a leader. Yebo. Bangapi masibayeka basindiswe bangapi eSouth Africa abantu aba-occupy ama-offices apho suppose basilidwa ngumuntu onjengala tata but zilidishwa ngabantu bangajonga Nkosi yami. Leyo ndithi zinqabile i-leader. Kwicala la political kunqabe i-leader. Ezikolweni apho kufundwa khona jonga into ezivela ezikolweni nqabe leaders, emabandleni nqabe leaders, abantu abatrainiwe benziwa babuild ubone lo muntu inkokheli lo. Bone lo muntu lead uyasazi story sakho willing to die. Uzixeba will not compromise, I'm willing to die. Like la tara kuthiwa ngumkhwanazi. La muntu ngumuntu ojobani na security nantoni. Kuthiwa uthembe nakhonda ayithembileyo. So a leader does not compromise, does not change the message. Even if there are no followers, even if there's only one person who will follow. Now even if there's only one person and izoma phambi kwakhe uNkulunkulu ndithi baba ndishumayele emhlabeni kokushumayeleni kwami nanku umuntu oyi1 wayive message waphenduka. At least ndize nomuntu oyi1 ye proof yoba ndashumayele emhlabeni. So thina sisajikeleza ku stage sokuqala. Stage sokuqala i-repentance. Sifuna uhamba nazo zonke. And ayikwazeki bazalwane. Ayikwazeki. Nescripture nifuna nisifunde apha. Exodus chapter number 5. Exodus singangeni political. Exodus chapter number 5. Exodus chapter number 5. And afterward Moses and Aaron went in and told Pharaoh, thus said the Lord of Israel, let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness. Yabona instruction eniwa Moses kuthiwa hamba yakufara ufike umxele uthi let my people go so that they can worship me. Pharaoh will never allow you to worship God. Chapter number 5 verse 1. Pharaoh will never ever allow you to worship God. Most yabantu bazalwane jongani funa ba slow ne sayivala inkonzo ngo past. Andikabikho right ncam ke bazalwane, my stomach is not okay man. Andikabikho right ncam. Jonga ke sizayivala ndawo before sivale ne
Ngelixesha abantwana bakwa-Israel bavalelwe e-Egypt, what was the stronghold esasivala abantwana bakwa-Israel e-Egypt? Funa sibe ngathi seclassini ke ngoku. What was the stronghold phaya? Pharaoh was the stronghold. uFaro wayeme njenge-stronghold, yinto eyayivala ukuze abantu abangakwazi udlula, abana power yokudlula ngapha kaFaro. So uFaro nguye wayeme straight, kwangadlwe ngapha koFaro noba benothixo omkhulu, but Pharaoh was the stronghold. Kwadingeka umuntu owazana noNkulunkulu deep. Ayekhona ama-elders of the church pha, bekhona abantu abathi bamazi uThixo but bengena relationship naye, bengena mandla avela kuye, bengena message evela kuye, message ekhulula abantu, message enganceda abantu, yebo. So kwadingeka uMoses, noMoses before adile ne-stronghold sase-Egypt wadinga training ye-40 years. He had to be trained by God for 40 years. Ezinye izinto uMoses owayezitrainwa pha was to understand and to know the voice of God. Abe nama encounter with God, so that xa yoma phambi kwabantu, people will question him, who is God? Funeke uNkulunkulu kaMoses azingqine through uMoses, athi nanku lo Thixo endithetha ngaye ndihamba naye. Because lo muntu usuka apho, usuke e-university, graduate, uzokwenza umsebenzi uNkulunkulu amthumele wona. So it was jonga, it was not even easy for Moses to deal ne-stronghold sase-Egypt. Yafunikwe ama-instructions ekuthiwa, go and tell Pharaoh to let my people go so that they can worship me on the mountain. Ndifuna sibambe i-response kaPharaoh, verse number 2. And Pharaoh said, who is the Lord? Bamba la question. That I should obey his voice to let Israel go. Uyava? uFaro ubambuza question uthi, who is God? Who is the Lord? That I should let my slaves go. Bangayeka izigqila zam. Those people, they've built me palace, they've built my kingdom. Zonke obubuhlo bubona apha Moses obenzwe ngaba bantu abazislaves zam. So uzondixelela ngoNkulunkulu endingamazi. Who is your God? Who is this God that I should obey his voice? Yabona into yobana eli demon eli in charge of le ndawo elivala laba bantu lim-undermine kanjani uNkulunkulu. Li-undermine kwalo Thixo, li-undermine kwalo mprofeti, li-undermine kwa abo bantu abathi bahamba noThixo namandla. Ayisiyonto encane to face the principalities, facing demons that are in charge of a government, that are in charge of a communities, province, and the country. It's not easy udila namademon onjalo. That's why xa uyodila namanye amademon udinga uThixo serious, man. He udinga uNkulunkulu serious. Akhona amademon usathetha vela kuhleka athi ngubani man wena. Mase kusinza ik-undermine idemon lithi, who are you? Ngathi gqizo uzongixela into ethile, because liyakubona ngokwama rankings in the spiritual realm kuthi wena you are not serious wena, you are not walking on the narrow way. That's why demons undermine you. That's why demons don't take you serious. Even though you are a child of God, abantwana bakwa-Israel babekholelwa kuNkulunkulu, babemthanda uNkulunkulu, babemkhola bemthanda, but jonga, they were serving uFaro, building Egypt yabuildwa ngabo, bephila kabuhlungu, behlukunyezwa, bephila kabuhlungu, until kwadingeka indoda yazana nzulu noNkulunkulu. Yafika yazobakhulu izoxa iqhubeka, I know not the Lord, neither will I let Israel go. Do you think uSatan uvela bayeka abantu? You have to wrestle ukuze abantu bakhululeke kuSatan. We have to wrestle kuze abantu bakhuleke kuSatan. Akho easy ukukhuleka kwabantu kuSatan. Akho easy ukukhuleka kwabantu etshwaleni. Akho easy ukukhuleka kwabantu kwi-prostitution. Akho easy ukukhuleka kwabantu bonke ezi powers and forces of the dark world ababanjwe zizo. It's not easy. That's why I say we need leaders. Ama leaders are trained
Abantu abayazinto abayithunywa, abantu willing to die. People are not willing to compromise. They rather die than compromising. We need such leaders. Aqoma umuntu endaweni yoba compromise, I have to die. If you want to kill me, then kill me. Nendlela abaapostoli abafa ngayo bafa ngendlela ebuhlungu, because those were the leaders. Paul babebethwa bakhululwe bahlazwe, kodwa still babekwazi uma bashumayela uJesu, baxolele, bathandaze, bavangele uYesu osindisayo noxolela izono. uPaul bathi besejele noSilas kwakhuleka amabanjwa, indoda yayizozibulala eyayigade bona, kodwa yaphenduka kwimessage yababantu. Kodwa nayo surely noba nayo yayibashaya, surely nayo yayibabetha, just because uPaul was walking on the narrow way that leads to life. Wayifumana indlela esebomini obungunaphakade. Now that you are in Christ, now that you are in Christ, zijonge ukuthi uhamba kweyiphi indlela. Ungathi kanti kuKristu but usahamba kwindlela that leads to destruction. Masihambe siphinde sithathe uIsrael. Nantsya uIsrael ulidwa nguSaul, nguSaul, yes, Saul. Saul was leading Israel. Now uSaul nawe anointwa nguSamuel, he was the first king of Israel. Now kufika uGoliath, uhamba nani? Ngoba nabahamba nabo amaFilist. Xa efika phaya kufutwa for 40 days, wayevuka uGoliath undermine uThixo kaIsrael, undermine the king yakwa-Israel uSaul. Eba undermine ngabefa. Goliath was a stronghold. Sumjonga nje uGoliath, it was a stronghold. Stronghold and stronghold of fear. When you look at Goliath, uvela uzibomba, this man kuthiwa walwa many wars and he's a champion. Wayez winner zonke. Wathi xa chaza history yakhe uGoliath kuthiwa this man is a champion. And then woke umnaqoma, I will never ever dithatha risk yoba ndiyolwa noGoliath. So everyone wayebanjwe esi spirit fear, because Goliath was a stronghold of fear. That's why bemoyika, because babona ama muscles, babona zonke i-giant emde esesabek, and history yakhe kwakunyanzela usesabek. But just because God was training someone, preparing someone in the wilderness, umuntu onama muscles are spiritual, umuntu strong physique kwela kwamoya, umuntu ophetha ama muscles, wathi xa efike bona uIsrael nekumkani yakhona bonke they were shaking, bebanjwe ese spirit of fear. Kwavuka a 17-year-old boy, wathi never ever in my generation ndibona uThixo wami ndimkhonza undermine kanje. Wathi never. What I'm going to fight him. Abantu ababanjwe ifear bathi hayi ubabone ke nyana abantu ababanjwe ifear. Suyenza lonto, ayenziwa lonto, nobani wake wayizama kwenze ku 1 2 3 bajonga bonke babanjwe esi stronghold salondawo. Kanti uyanikeza wona amandla and authority to deal neso stronghold. Baba uSaul wohlulakala ukhulwa noGoliath. Imnandi iBhayibheli kwabayifundayo. Uhlulakala ulwa noGoliath, uthatha le yakhe amo. Uthi David, hayi thatha nansi amo yami unxibe yona, uhambe uyojonga noGoliath. Uyayizama uDavid uboma lento, I'm not used mina kulento. Ukukhulula lonto le, because already spiritual lo muntu strong. Already lo muntu spiritual unama muscles. Already lo muntu spiritual unayi full armor of God. And jonga nangoku idemon isebenza olwa hlobo. Ukhona point yakona le message will close. So jonga nangoku uGoliath uthi yena ke man aniko serious nini. Why nizonithumela umfana omncane sokuthi azolwa nami? I'm gonna kill this boy. Kanti akayazi ukuthi le man le ndoda le it was very strong. Nangoku uGoliath washaya phansi nguDavid. Hawulikhanda. Destroy kwaphela ngayo. So we need leaders. We need people who are very strong to lead this generation. This generation needs leaders as well trained. People are willing to die for Jesus. People are willing to die for truth. People are not willing to compromise. People are willing to struggle. People are not
abantu baqomba even if ndilala ndingadlanga ndivuke ndingadli, I will not compromise. Even if ndikhonza ndedwa, even if isikhonza sibabini, because narrow is the way that leads to life and only few who found it. Kwatsho uJesu ngokwakhe. uJesu kuJohn, I think John chapter number 5, I'm not sure. Apho so kwincwadi kaJohn chapter number 5 uthi uJesu phayana kubo uthi ungawudlanga lo mzimba, you have to eat my flesh and drink my blood in order for you to inherit eternal life. Many people bamlahla uJesu, abafunda abaninzi ukuthi abamlahla bathi this teaching is very difficult, I cannot follow this man. Kuthiwa nabafundi bakhe uJesu, the disciples already bebehamba noJesu, kuthi abanye baqala bamdoubt ba how come I eat his flesh and drink his blood? I mean, come on, nami ndangenda ndijikile, ndingayidla njani inyama kaJesu ndibe sendisela negazi lakhe? I mean, wena ungayenza loo nto? That teaching was very difficult. It was too spiritual for them to understand. Babengasoze bayi-understand wakudingeka umoya ingcwele ukuze ba-understand ukuthi uJesu uthini. So abaninzi bamshiya apho uJesu bahamba, kuthiwa kwa aba abafundi bafuneka ukuthini bahamba, but Jesus was never willing to compromise. Wathi nani banifuna uhamba hambani. If you want to go, then you can go. Baqoma, hayi, masingahamba apha. Noba I do not understand, let me ndihlale. Bahlala. Masihambe ngencwadi yezenzo, will close. Incwadi yezenzo, what was the stronghold? A demon elali problem during the days of the apostles. Yayiluvuko lukaJesu. That's why le nto kwakuthiwa uJesu uvukile, it was a problem. Yayingxaki le nto kwakuthiwa uJesu uvukile. That was a stronghold esasimile ngesasikhathi. Noba kwakusithiwa but leyoba uJesu uvukile, and as a result uSatan ucaphukela kakhulu igama elithi resurrection. Qala kwami usindiswa, I was so surprised. Bukele ePasikeni kusenziwa iservice on Sunday morning, kushunyayelwa uSathana apho namademon nama-devil worshipper ayivela bring amanye waphansi abafuna igama elithi uJesu uvukile engcwabeni, akasekho engcwabeni. So i-resurrection yona nto eyayisi stronghold uSathana owayeyifighter yobana uJesu lohlule ingcwaba, akekho engcwabeni, nabo bonke abakholwa kuJesu already balo ukufa akukho kubo, ndiphila nje mna kukho ukufa kubo. Death has no place in my life because ndafa noJesu ndaphinde ndavuka noJesu. Sathana akayifuni loo nto. That's why abapostoli babebethwa xa kuthiwa uJesu uvukile. Kunamadoda ayegada ingcwaba likaJesu asireport afika athi uJesu uvukile. Ngamadoda ayengakholwa afika athi uJesu uvukile engcwabeni. Anikezwe imali kwathiwa shut your hole, zip your hole, say nothing, ngoba le nto ibingathethi ngasifaka enkingeni. Kunangoku kwaIsrael abanye abantu basalinda uJesu ozayo, uChrist osezayo, uMessiah. Abamazi uJesu udawa wafika waphinde wavuka. So le nto yovuko lwabafileyo yayingafunwa ngela xesha, yayiproblem yayiserious. Le nto ye-resurrection yona nto yayisi-stronghold. Now masize kulethi generation, what is the stronghold in our generation? Kukwamkela uJesu, ayisekho nzima into wamkela uJesu. Ndiyabamkelisa nabo abantu uJesu kodwa bawa oko. So we need to know what is the stronghold of this generation. Don't ebambe le generation. Don't ebambe le generation ingabikho powerful. Don't ebambe le generation ingayazi move of the Holy Spirit, ingakwazi uflow with the Holy Spirit. Don't ebambe le generation. Because the resurrection yoba uJesu uvukile, uJesu uthenteni, then we need to identify izinto ezibambe le generation. We have to know them. Because I don't operate kanjalo kakade. In kwi generation nganye wenza sure ukuthi kune stronghold esikhoyo. Ngela xesha lo tata uLanto Kongidi ochiliza utata uBhengu, iproblem eyikhona iapartheid. Nabantu abekhonza izithixo, abantu abekhonza izinyanya, izidemon ezingama stronghold lawa iproblem izithixo. People are worshiping ama gods njalo zonke izinto zakhona ama idols njalo njalo plus neapartheid la system ye apartheid.
Sizinto ezaziyi-problem ngelaa xesha, but babekwazi ukushumayela uNkulunkulu wayebanceda in miracles, wonders and powers ngelaa xesha. Babe ne-advantage bona, kwangekho TV, kwangekho fowuni, kwangekho zonke ezi zinto ezibangela ezisidistractayo, because thina ifowuni bazalwana will never ever lie. Most yethu we are, oh Nkosi yami, we are trapped kwezi devices. Ayikho into edla isikhathi somntu nomoya ongcwele njengefowuni, because most yethu sibanjwe ifowuni le. Satan usibambe ngefowuni, and as a result we are lukewarm. We are lukewarm. Makhola banjwe nyani ngefowuni. Yazi yebo le diary yami ime kanjani? Ndim nawe lo sizwana ni. Thina sidinga esiqongqotho esithiwe sijongiswa phezantsi until we are empty. Ndicela uyabona umzekelo nangoku. Jonga, mna ndiyabuthanda ubomi obu-private. Mna personally ndiyayithanda impilo e-private. Andithandi ubomi bami obu-public. Like I'm being honest. Ndingumuntu o-private ngokwendalo yami. Ndiyakuthanda. And mna kwi-social media, ku-Facebook, ku-WhatsApp, ku-TikTok, onke lama social media platforms endiwasebenzisayo, yebo, onke lama platform endiwasebenzisayo, I'm only using these just to preach. I'm not here to entertain anyone. I will never share izinto nento ezitrendayo. It's a covenant endayenza nenhliziyo yami, that I'm only using Facebook for the glory of God, nothing else. Mbongena ku-Facebook wami futhi uyojonga, the only thing endiyipostayo intshumayelo okanye zifoto zami, mhlawumbi ndim nenkosikazi yami kanye umntwana okanye loo nto yasenkonzweni, nothing else. Uze ku-TikTok wami soze uyifumane into ezingabhadlanga, soze uyifumane into engabhadlanga. Uzofika ndishumayela qha, uyawujonga izi-status zami zika-WhatsApp, soze ufike kwinto ezingabhadlanga pha, uzofika phandi ndishumayela qha. So ezi zinto ezi mna ndizisebenzisa ngolo hlobo. It's a covenant endayenza with my heart, that as long that this phone does not belong to me, and as a result oko ndaqalisa ushumayela efowunini, I don't know zingaphi ifowuni endazilahla. Nale ifowuni endiyisebenzisa ngoku bendiyithengelwe ngomnye umama, isentsha le fowuni le. Ndiyayithengelwe ngomnye umama le fowuni, ingumnikelo eDurban eThekwini benditshontshele ifowuni. Yebo, isentsha le fowuni. So ndizama uveza into ethi ke ngoku ifowuni yami kusindiswa abantu abaninzi efowunini, oko futhi ndasindiswa. There are many people abasindiswa ngefowuni kum. Phone yami asoze i-entertainment iyadlala inandawo. Ngona ngekasindiswa ndandiyisebenzisa ifowuni to destroy, because kwalapha efowunini ndandibhala amantombazana kokweza nto kuthiwa ngoo-Mixit napha, asithola amantombazana koo-Mixit, oo-To Go ngelaa xesha ndisebenzisa ifowuni. So kunami iphefumlo endandiyiwinela kum, ngene pha uthola amantombazana ku-To Go, uthola amantombazana ku-Mixit, njalo njalo. Kwafika oFacebook, nangapha ku-Facebook uthola amantombazana, njalo njalo. Post ifoto zakho usela utywala, nisendaweni ethile, nivula amacanga emoto kusisha umculo, njalo nje kwezi ndawo ezithile. Zizinto endandizenza ngekasindiswa ezo, kodwa ndathi uFacebook wami zange ndimtshintshe, ndasebenzisa the same Facebook. Babona abantu le ndoda isindiswe nyani futhi serious, seyithi yaba ngumfundisi ngoku. So whatever ndinayo for the glory of God. So I'm trying by all means to walk on the narrow way that leads to life. In the Bible, only few who found it. So zijonge ke izinto ezibophele generation. Eyokuqala into ebophele generation ekunzima ukuyenza abazalwane. Yo, kukuzozo eyokuqala uSathana ukuphenduka kwamanyani. The real repentance. Leyo kulahla konke. Ndokuqala le uSathana kule generation angayifuniyo, because kwenzeke la lizwi lika Daniel, apho Daniel prophet khona, is it chapter number 10 or chapter number 12, athi in the last days abantu bazoba ne knowledge too much.
knowledge too much, it's very dangerous. Knowledge too much. Nento ezininzi ekulimita kuzo knowledge. As a result, umuntu one-knowledge too much kunzima kwa ukum-advise. Nomuntu clever kakhulu bangajonga hey lo muntu lo andihamba ngizamthini, you have to ba uhlala ukhangela uthini Nkosi yami ngizam-advise kanjani umuntu because ndiyibona usenkingeni and uzaba sengxakini. Noba uzobekela usebekeni uthi ubeka le already senento eziyi-7 or 13 azozithetha phezu kwento oyithethayo. So ile generation ene-knowledge nothisa kwabantwana abazalwayo. Ndinomntana nguna-2 years umfana endimzalayo una-2 years kule nyanga uzokwenza 3 years but indlela clever ngayo ngokana-2 years ngumntu ozalwe ngathi une-knowledge endingayazi beyithatha phi indlela clever ngayo. It's not easy umqhathe kwa umntana funeka uyihlala uyiplan mahenza yenza njani neto abantwana bathina abaclever kanje yabo. So there is too much knowledge. So into yokuqala enzima kule generation Satan ayimisile yi-repentance yamanyani, ukuphenduka okwamanyani. Uthi xa uphendukile ubonakala ukuthi uphendukile, ulahle konke ude ubone nangomuntu ongakholwayo ukuthi ubani uphendukile. Yeke lento ozidefenda nozijustify uthi hayi mna ndiphilela ibona andenzeli ibona. Igospel kakade ibonwa apha kuwe, kwindlela ophila ngayo, kwindlela owenza ngayo, kwihambo yakho echaza ukuthi lo muntu waphenduka, lo muntu wayithola igospel nobe engekawuvula umlomo athethe engashumayela athini, but we can see indlela aziphethe ngayo in public, indlela adila khona abantu bonakala lo muntu warepenta, phendukile lo muntu lahle konke. Nokuqala lenzima. So simkhonza uNkulunkulu sisekwa Faro. Most yesu simkhonza uNkulunkulu sisekwa Faro, sikadili nama strongholds ndesasibambileyo. We glorify your holy name. Hawe lama qawe usejiphethe. Kanti uMoses unika imessage uthi come out. Come out and go and worship me on the mountain. Phuma kwa Faro. We glorify your holy name. Qawe lama qawe. Baxova izitena, baxovela uFaro. Abhizi pha abantwana bakwa-Israel. Our God is powerful. Our God is that. Our God is this. Our God is the one that is in me is more powerful than the one that is in the world. Of his tena kwa Faro elo xesha. Step number 1, you have to come out. Phuma kwa Faro. Come out. Ngenye video they come out completely. So you must come out. Uphume total. After so uphumile uhambe uyokhonza uNkulunkulu. Number 2, uSathane enyinta me uthi ibandla lingayenzi. Hlambulula. Hlambulula. To confess. Wenza sure ukuthi we do not confess. That's why bensithi we need leaders. Because abanye abantu basiphoxe kakhulu ki-leadership to a point where it's very hard even ukuhlambulula kubo. Because abazimithi kakuhle eza requirements uPaul athetha ngazo ze-leadership phancwadi kaTimothy. Xa uyi-leader, nanga ama-leadership books you have to study. The book of Timothy and the book of Titus. These 2 books you have to study, especially if you are a leader. Noba upha emsebenzini uyi-supervisor or uyi-manager, you must know that you lead abantu bakaNkulunkulu. So ambojonga pha qualities of a leader. So those 2 books, Timothy and Titus, are the leadership books. Kufunza kakhulu as a leader how you conduct yourself in public before people, even in private, uziphatha kanjani. You must study zonke nje ezancwadi eziya. So kunzima ke ngokuhlambulula bazalwane. Vele inhlambulula amandla uhlambulula. Xa uhlambulula, you don't go back to ezazona ubuzenza, utshintsha indlela yokuphila nendlela yokwenza. If we are confessor kodwa awuphenduki, awukaphenduki usadlala. Yebo, sizinto ke ezo. That's why ke ngokuqala babe nzima prayer. Mase ba uprayer unzima.
because kusekho nokuhlambulula oku esingekadili anako. So prayer ubanzima, holiness ubanzima, izinto ezininzi zivele kube nzima ukuzenza. Nala move of the Holy Spirit ebandleni ibanzima. Sometimes bakhona imove of the Holy Spirit ngenxa yomuntu oyi-1, because yakwazi ukuba kuthandaza umuntu oyi-1 ebandleni. Mase ke ebandleni ngumuntu oyi-1 othandazayo, umoya ongcwele asincede ngenxa umuntu oyi-1 othandazayo. But mase kuba thina sibaninzi, we are still walking on the easy way that leads to destruction. But mase apha ebandleni there's only 1 or 2 people abakhala bathi Nkosi ivangeli ayikho nje. Ndiyabona kuyakhonzwa, ndiyabona kodwa this is not the gospel, I know. Sometimes kufuneka umane uzibuza into kubana, Lord, are you proud ngendlela endiphila ngayo insindiso? Like, are you proud ngam, Nkosi? Nawe uzibuze, am I proud ngendlela indlela endiziphila ngayo? Like mina ndi-proud. If bethiwa umuntu ongasindiswanga, ndizithathe mina lensindiso yami ndiyibeke phansi ndizibuke, bendingasindiswa. Indlela osindiswe ngakho uzibuze lo ongasindiswanga, indlela ophila ngayo angasindiswa naye. Because nangekasindiswa bakhona abantu endibazi abesindiswe ndithi hayi, naniba ndingasindiswa ndingaze ndifane nalaa mntu. I'm not inspired insindiso yakhe. So ndicela sihambe sojonga scripture ke, chapter number 7 verse number 13 and 14. Ukuvala umculo, uvala ama-strings, uvala ingo, everything. Buza umoya ongcwele, mina ndibhilonga kweyiphi? Ndiku-chapter 3, ndiku-verse 13 okanye ndiku-verse 14. If uku-verse number 14, try verse number 13, try by all means ukwazi umphila verse number 14. Nansi into efuneka ube asho ngayo. Now siyavala ngoku. Nansi into efuneka uNkulunkulu akuncede ngayo. Nangu uSathane intshontsha lento. Oh dear Lord. In the name of Jesus. Okay. Ndiyacela mna bazalwane ndiyavala ngoku, like serious. Ndiyacela mna di-advice in fact because I won't force you. I won't force anyone. Nami ndijonge ndihamba impilo apha. Nansi advice endifuna ukunika yona mna before we close. If unabantwana, if ulapha nabantwana, whether you are married or not, kunezono engamelanga uzenze. Kunezono efuneka uhlukane nazo. Because ziyi-danger even nasebantwaneni bakho. Nezinto efuneka uzinqobe zife ziphele tu wena. Phele tu ungazo iphila impilo eclean until kuthiwa yintona ne-blueprint abantwana bakho bathi umama. Athi abantwana bami noba ndiphila kanje kodwa umama kanye utata wami wayiphila kakuhle insindiso. Yabona mina xa ndishumayeza even kwa uSunday school yafundiswa kanjalo futhi ndiyayenza futhi iyasebenza. Ndimshumayeza uSunday school ndishumayeza abantu abadala. Mshumayeza insindiso yamanyani because I'm planting a seed. Ndenza noba uye wawa ena 10 years abuye athi xa emdala ena 27 years asindiswe okanye xa ena 35 years asindiswe. Funeka athi kunomfana wayesishumayeza kudala esemtsha. Uthi yayinsindiso ke uthi andiyazi lento. Uthi ndikhangela ivangeli nje ya. Ivangeli bazalwane ingumlilo. Ivangeli inamandla. Ivangeli imnandi. Qha ibulewe ngamandla compromise. Cause yo inamandla ingumlilo. Ivangeli abanye zange by experience ivangeli yomlilo. Yaxolisa uyithetha lonto leyo. Zange ukhona umuntu uvela bomba akayazi ivangeli umuntu. Le umlilo. Xa nsithi umlilo andifuni si-separate. Yinotice abapostile bashunyayezwa baphenduka. Zange avuma uJesu ukuthi bawushumayela bengatholanga umoya ongcwele plus nomlilo. Ivangeli ihamba nomlilo.
xa ufikile umlilo ziyatsha izono, xa ufikile umlilo ziyatsha i-addictions, xa ufikile umlilo ziyatsha i-principalities, powers and forces, xa ufikile umlilo ayatsha amadimoni, xa ufikile umlilo zonke ezikasathana ziyatsha, neento ebezikade zikohlula ziyatsha. Everything. Kunabantu abandifowunelayo bomba njembe hlambule theni bendiqoma lo mntu le nto ayithethayo sadinga into yokubana kudingeka abe semlilweni qha. Kudinga ingase ngaba kwi-environment yabantu abanomlilo, bantu abathandaza kugcwala umlilo, bantu ngoba kuyashunyelwa noba kuyakhonzwa, gcwala amadangatya omlilo, kufama addiction, kufe yonke i-connection, izinto, i-system of darkness econnectwe emzimbeni kuwe, because ezinye izinto zi-connected kwigazi, ezinye izinto zi-connected in your mind, in your thoughts, ezinye izinto zi-connected in your bones, in your marrow, emzimbeni wakho, in your eyes. So kudingeka idangatya lomlilo, athi noma umuntu uyashumayela noba kuyathandazwa noba kwenzeka ntoni uve nawe ungabekwanga sandla uba nanku umlilo ufikile. Njengoba ufikile umlilo kutsha yonke into ezikasathana zidliwa ngumlilo. That's the kind of gospel we need in our generation, because kuyashunyayelwa. Naba bathi bashumayela i-holiness, bayishumayela i-holiness without fire. Hayi bawushumayela ubungcwele umuntu abuchazi kodwa bangajonga still ayikho into eni-attractayo apha kuye, akho nto endidonsayo. Even seshumayela andibambeki man apha kuye, andinanto endibamba. Why ndingabambeki? Ngumlilo lonqabileyo apha kuye, nobe buthetha ubungcwele, nobe shumayela ngabe kodwa kunqaba umlilo. Umlilo kuziswa bubungcwele, ukuphila ngcwele, ukuthandaza nokuzila ukudla, ezo zinto zidonsa umlilo. Uthi noba uyashumayela imessage eyi-1 uthi uJesu uyasindisa, nabaninzi bafike bathi uJesu uyasindisa, kodwa wena wohluke just because ugcotshwe wa-anointwa ngomlilo kaMangcwele, because ume kwi-holiness. Hey, ume nasemandleni. As a result, umuntu oyishumayela kakuhle ivangeli eclean, abamfuna abantu, abayifuna abantu lo ndlela le nsindiso. The reason bengayifuni, do you know why? Because kunezinto efuneke bezilahlile. Bafuna the easy way that leads to destruction. Uvele kuthiwa lamshumayela ngathi uzandijaja njalo njalo. Utheni? Abantu bazalwane, ungazi uthi ungumshumayeli uvumela ukwenziwa abantu zizidenge. Abantu xa befuna udlala insindiso bengekho serious, bayamazi umfundiso odlalayo, bakhangela lo udlalayo, because uyayiqomba umuntu andikabikho ready. Ndiyamthanda uJesu but andikabikho ready for ukuhlukana nami ne-boyfriend yami ne-girlfriend yami. Ndisabuthanda utywala, ndisayithanda intsangu, ndisabuthanda untshontsha, ndisakuthanda i-corruption, ndisayithanda i-vibe kuhamba ii-clubs, ndisayithanda ukuphapha, ndibe ngulaa mntu uphaphayo no-hyper, ndisayithanda laa mpilo kanje. So andidinga umfundisi ongenayo i-message that will deliver me kwezi spirit ezindibambileyo. So uyawazi uba okay ndidinga umfundisi one-entertainment, a pastor that can entertain, ongenamsebenzi ne-destiny yakho, ongenamsebenzi nezulu, ongenamsebenzi ne-soul yakho. Nomfundisi ongazazi noba uyawuza aphendule phambi kobuso bukaThixo, because there are pastors ezinjalo ongazazi noba usezoma phambi koThixo aphendule, because iBhayibhile indoda nganye izawuma nomsebenzi wayo. Amanye amadoda azawuphika umsebenzi athi ayingowami lo wa, omnye arhali bangaze ngathatha okabani yena athathe lo wami umsebenzi. Uyayibo? So ke omnye umuntu ayiqomba I need ibandla apho kwavula zibhuqa, wenza into oyithandayo. If ufuna ukukhonza amadlozi, khonza amadlozi, ndizohlabela ngoDisemba njalo njalo, phinde ntinsinisiwe njalo njalo. Mhla umuntu efuna ba serious uyamazi umfundisi efama ukhonza naye. Xa sele eqomba ngondi ndikhathele ngilo mdlalo onke lama gimmicks ngondifuna ba serious uyamazi umfundisi amamkhangela. Qomba nansi into endiyazi ezanithatha yonifikisa ekhaya ezulwini kuNkulunkulu. So ke xa ushumayela iqiniso ngendlela eright, ivangeli ufuna uyiqonisa ngendlela eright, funeka unyamezele ke idinga umuntu onesineke, idinga umuntu futhi ongaphaphiyo. Number 2, idinga umuntu ongazithandi izinto. Idinga umuntu onelayo level uThixo akubeke kuyo. Noba ugqoka ishirt eyi-1, qomba I don't care, I don't mind. I'm gonna nzonxiba le shirt nangomso nangalamini, but I'll keep preaching this gospel until in God's time ndide nam ndibe blessed. But I will not compromise. Noba sikhonza sibayi-4, bangajonga abazalwane bamane bejonge emnyango ngathi kongena abanye. Ndithi bazalwane masikhonze sizokhonza apho, we are not here to play. Nesikhonze sibayi-4 sodlula abantu abakhonze beyi-1000. Incasa, i-taste yensindiso siphume seyivile enkonzweni.
uve ngoniphuma enkonzweni ndiziva ndiphuma enkonzweni because yakwazi enkonzweni uphuma enkonzweni bengathi khanga ukhonze banjo ingase ndingayokhonza yakwazi ungena enkonzweni ufike ulale wozele hayi ngoba ubanjwe ngamademoni qha akukho kudla ebandleni even umuntu omepulpit akanako ukudla to feed the church mase ndiyozela ngiyaphela the more ethethe lamntu ndiyaphela banjo ndikhangela amanzi ndohlamba ubuso ndisela amanzi yabazalwane bonxasele ibandla kugcwele uThixo nyani kunqaba kwalantu abantu ufike besela amanzi like serious unqaba kwalantu ufike abantu besela amanzi because i-attention yomuntu ivele banjo ngoba hey umoya ngcolo lapha ay masifana baba yini sabuya sinibone ndiyambozijonga kwesa street uNkulunkulu uyakuthanda nansi lento besathana beyiba benifuna uyazi ukuthi uyathandwa nguJesu njengoba uJesu ekuthanda akafuni noyibona icompromise umusa wakhe ukhona the grace ikhona kodwa into angayifuni icompromise ukuthanda uJesu unjalo kodwa akasithandi sona siyamphazamisa nantoni ebangela ungabikho right akayithandi kodwa wena ukuthanda too much I saw wishes ngayibona uhloba sithanda ngazi ngayiabuse le generation yethu masishunyezwe ngabantu abangamazi uJesu ndiyaxolisa ukutsho baninzi abantu abame pulpit nabathenjwe but fumase ba xa umskena lo muntu umscan bona lo muntu akamazi uJesu bamakaamazi lo muntu uJesu and ba blame sometimes umuntu adathi yo hayi mina ndikhetha uhlala phansi ndikhathele ndilinda inkonzo yami ndiyazi uyawufika nini yazi bakhona abantu abanjalo athi hayi ndilinda inkonzo yami athi hayi ndilinda inkonzo yami ndimfundisi wami hayi ndikhathele hey balim abona enye into before we close now a message for another day siyayidinga inhlambululo yokuhlambulula ukulimala kwethu ebandleni so that nomoya engcwele azokwazi usebenza sike singaqhumi kuthethe dilimele apha nangakulomzalwane ngolhlobo ke kwenza uxolo yazi inkonzo enhlambululo uIsrael wayenza kakhulu because enye into edingeka kakhulu ebandleni kuke uhlanjululwe ebandleni lonke dilimele ngakuwe mfundisi kule ndawo nakule ndawo nakule ndawo ndilimazile apha nomfundisi ndiyaxolisa kule ndawo khandi siqaphele ndiyaxolisa ndiyaphenduka nami nathi nomfundisi indeze alinyazwe zizongabazalwane ebandleni because nama won't lie bake bandilimaza abazalwane kakhulu ndatshintsha icharacter nangumuntu ongekho right in character because ndilinyazwe libandla so ke nani bazalwane ndilimazile apha nalapha 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 so masenze uxolo sihlambulule sicela uxolo kuThixo and sicela uxolo to each other omnyamba ekomnye omnyaka komnye sihagane man ke sicela uxolo to each other sihlambulule futhi lonto noma singayenza senze one day fast ungabona umoya engcwele indlela angasebenza ngayapha because into edingekayo le generation as a result kwezinye inkonzo ayaziwa inhlambululo uzibuze boya njani abantu esukwini bengahlambululi benento ezingaka esenhlizweni akhona umuntu athi asendikhonza nje uba ngizonqena uhlala phansi but ndilimele enhlizweni so siyayidinga ukuphiliswa kwasenhlizweni ebandleni even the pastors ziyayidinga ukuphiliswa singabablame umzekelo mina I'll be honest andiyithandi intshumayelo against pastors anymore because inendlela ekutyhafisa nekudraina ngayo because already xa umfundisi udila nento ezininzi ezikutyhafisayo bayeka uba ngumfundisi khwitha yonke nento uba ngumfundisi hamba man wawunamaphupha akho kakade go and fulfill your dreams lento okushumayela lena yayivinzima kanjani njalo njalo so there are many demons ezifika zixele quit ungahoya abantu wena abangahoyanga unganika abantu abangaki attention jonga abantu uncama into ezininzi you are preaching to them you are praying ngabo wenza into ezininzi you sacrifice a lot ngabo kodwa jonga indlela bakutreata ngayo why ungavela ugive up yeke lonto that's why uMoses wathi God kill me yayimithanda wa Moses le ngeke uyiunderstand believe me kona amaxesha umfundisi ayithela athi God I want to die when are you going to kill me I'm tired of this life so siyadinga uxolelana uxolo lwamanyana thethi nyana sometimes kuzuphile siyadinga kulo muntu wakulimaza uhlale naye phansi uthi yo wandilimaza kule ndawo
Nabazalwana online ndiyayenza loo nto. Mna into iabuse nathi go through yona ngenxa katata yandinceda into yokubana xa into indidla ndiye kulo mntu ndifike ndihlale phansi naye ndithethe. Ndithi hayi into ethi iyandiphazamisa ngolu hlobo because ndifuna uba right. Ndingashumayeli ndine-anger, ndingashumayeli ndinenzondo, ndingashumayeli nento ezithile. So ndizama uveza ukuthi ezinye izinto esizidingayo uSathane ibandla alibambe nalilibasa ngani kukuxolelana nokuhlambulula sonke silibandla. Uzothi omnye hayi ndinentloni, jonga uIsrael uzuyofunda uEzra chapter number 10. Ezra chapter number 10. Zombona uEzra phaya wafika wahlambululisa lonke ibandla, walingenisa kwi-fasting, kwalahlwa zonke izinto. Then check the move of the Holy Spirit. Baba wethu ungcwele, uyaphila. Siyabonga